Nenga nende negwete nga abantu maybe ngo tubare abantu bakite bakabarwa balieta abatayo abantu bande barenga sa serikali eri engoro amalita baro abandi bara sa serikali bonoiga lakini bari ghost workers tingo kebekera magosa yaso mugavana Simba Arati abantu mbale omata siasa nando mugavana Simba Arati ko ikabo ke to reality amaisa yaigoke amanyanga nabogo twara abantu sa serikali yao batako takereti amaya bago ko misinform. There must be people bako mugavana misinformation elinde babwati agenda yoko mutumani n'abantu nari kuboni mugavana aya nomura yo Kisi County omura ibwa abantu bonsi ba Kisi County abantu ababonsi pina bawo ligera liegente kieli yakabere kelinko ngora orona kyokore n'abana bawo bonsi nana yakera abana bawo kwa gesire bituma toriko tebanga bari barenge mugonda siri samora na muka mokoragera family ge koragera amo onyo muntu oringe mugondo osutanenge mugondo issue ya ghost workers. Take your time, your excellence. Kerigere ngora ninde convinced ngabantu mbare kyo bisiga babugate agenda ngora yo commission for mo governor elinda chikorrakana gotwara a bad image obairo mwako yo mubuoka tigatumo sabera maya elinde within the time akobera so bisinya sama konye akorera abantu bonse ba Kisi County amaya.